Hello, dear students. Today we are reading an email. Marko is writing an email to his cousin Philip. Zdravo, dragi đaci, danas čitamo jedan mail. Vidjet ćemo šta Marko piše svom rođaku Filipu. So please, open your books to page 42 and let's see. Otvorite knjige, strana je broj 42, pa da vidimo. So, this is our lesson. Ovo je naša lekcija. An email to my cousin. Mail za mog rođaka. Molim vas, pratite tekst da li ovdje na ekranu ili u vašim knjigama i pažljivo slušajte. Dear Philip, how are you? How is Anna? How are aunt and uncle? I'm so happy. We can meet again. We are going to the USA this summer and we can spend a month together. Milica can spend some time with Anna too. Milica's birthday is in April and she's a big girl now. She's 10 and she makes wonderful cakes. My birthday is in winter. I'm 11. I love winter. There's a lot of snow then. But I love summer too. I can play basketball in the summer. How old are you now? Are you 12? Is Anna 11 or 10? Do you have a lot of good friends there? We can all spend some time together when we come to the USA. We can speak English. Ok. Vidimo šta Marko piše svom rođaku, upravo smo čuli. Šta on njega pita? How are you? How is Anna? How are aunt and uncle? Raspituje se za svoju porodicu, jel tako? Mi znamo ove članove porodice. Uncle Boris, aunt Nina, and cousins Philip and Anna. So Marko says he's happy. Marko je srećan. A zašto? Šta on kaže? We're going to the USA this summer and we can spend a month together. Idemo u Ameriku ovog ljeta i možemo provesti mjesec dana zajedno. Zatim Marko govori o sebi i o svojoj sestri. Šta on kaže? Milica's birthday is in April. Miličin rođendan je u aprilu. She is 10. Ima 10 godina. And she makes wonderful cakes. I ona pravi predivne kolače. Zatim Marko govori o sebi. Šta kaže za sebe? My birthday is in winter. Moj rođendan je na zimu. I'm 11. How old is Marko? Marko is 11. I love winter. Ovdje spominje godišnje doba. Winter je zima. But I love summer too. Ali ja volim ljeto također. Pa je ljeto summer. Zašto voli ljeto? Šta Marko kaže? I can play basketball in the summer. Mogu igrati košarku na ljeto. Dalje on pita svog rođaka. Mi razumijemo ovo pitanje, je li tako? How old are you? How old are you? Koliko imaš godina? Are you 12? Imaš li 12? Is Anna 11 or 10? Da li Ana ima 11 ili 10 godina? Šta ga još pita? Do you have a lot of good friends there? Imaš li mnogo dobrih prijatelja tamo? I Marko završava svoje pismo ovim riječima. We can all spend some time together when we come to the USA. Možemo svi provesti neko vrijeme zajedno kad dođemo u Ameriku. We can speak English. So, Marko and Milica can speak English. Marko i Milica znaju govoriti engleski. And can you speak English? Yes, you can. Of course you can. Ispod lekcije se nalaze dvije vježbice, a ovo je prva. Ovdje imamo ponuđene riječi is, are, is and are. Ove riječi trebamo ubaciti u rečenice tako da one pravilno zvuče. Pogledajte prvi primjer ovdje. How are you? How are you? Drugi primjer. How is Anna? How is Anna? Treći primjer. There is a lot of snow then. There is a lot of snow then. I četvrti primjer. How old are you now? How old are you now? I ovdje je drugi dio vježbe. Ovdje su nam ponuđene riječi spend. Spend, provesti.
Meet. Meet. Sastati se, vidjeti se sa nekim. Speak. Speak. Govoriti neki jezik. And play. Play. Igrati ili igrati se. Pa pogledajte prvi primjer. We can meet again. Drugi primjer. Milica can spend some time with Anna. Treći primjer. I can play basketball in summer. I četvrti primjer. We can speak English. Okay, now open your workbooks to page 45. We're going to do the first and the second exercise. Molim vas, otvorite radne sveske, strana je broj 45. Radimo prvu i drugu vježbu. Ovdje su nam vježbe. Look at the number 1. It says match the sentence parts. Pogledamo broj 1, piše match the sentence parts. Spoji dijelove rečenica. Number 1. How are aunt and uncle? Ovo smo imali u tekstu, jel se sjećate? How are aunt and uncle? Kako su ujna i ujak? To Marko pita u svom pismu, u svom mailu. Number 2. We're going to the USA this summer. Mi idemo u Ameriku ovog ljeta. Number 3. She makes wonderful cakes. Ona pravi predivne kolače. Number 4. Do you have a lot of friends? Imaš li mnogo prijatelja? Number 5. We can spend a month together. Mi možemo provesti mjesec dana zajedno. And now, look at the second exercise. Pogledamo drugu vježbu. Tu nam se nalazi 5 sličica i kaže u zadatku write the numbers. Upiši brojeve. Drugi zadatak je povezan sa prvim zadatkom, tako da prva rečenica se odnosi na jednu od ovih 5 slika. Pošto naša prva rečenica glasi ovako, how are aunt and uncle? Vidimo gdje smo upisali broj 1, je li tako? Treća sličica. How are aunt and uncle? Kako su ujna i ujak? Zatim smo imali rečenicu we're going to the USA this summer. Pogledajte gdje smo upisali broj 2. She makes wonderful cakes. Pogledajte gdje smo upisali broj 3. Do you have a lot of friends? Pogledajte gdje smo upisali broj 4. I peta rečenica. We can spend a month together. Okay, thank you for your attention. That's all for today. See you next time. Goodbye. Hvala vam na pažnji. To je sve za danas. Vidimo se neki naredni put. Doviđenja.